Wah, padahal. Iya ki Kang. Orang kemasukan belas ya nyong lah. Bulan ratau kerja. Waduh bae nyong bae. Kunjungan tiap dina ge. Aduh, rokok karo Enteng. karuan. Duh, nyong ki ana rokok ki karo. Ki rokok ya ana lah kadang-kadang sebatang urung batang ya ana ki. Ora tekan sore gue. Aduh, iya iya. Bingung ge. Ini solusi ra. Wis, ngene bae. Biasane dalan ki ana sing liwat ki. Terus Ya, palak bae, Pak. malah bae kena. Palak bae. Kuning kok. Ini biasanya ki nang kene liwat ya. Nyong ora ngerti kene preman kene kok. Pas disit Wae. Nang bae. Biasane ki anak biasa. Ini iki. Pucuk-pucuk kadang dia ya lewat kene. Liwat ya. Kudu bae. Bae. Tetep wae. Wah, kayak Kang. Pucuk dicintak bangkring ki, Pak Kang. Nanti Pak. Harus lagi hutan kan? Nanti di sana Pak ini disit. Kenapa ya? Nanti Pak. Hutan. Bang di. Baik. Pak, orang ngerti apa? Kene jalan premane nyong sing nyekel. Ora Pak, apa jane? Maksudnya kepriye ki Kang? Hah? Jal, Pak, orang ngerti apa? Kek daerah kawasan Inyong ge. Jaluk duit teh. Jaluk duit teh. Jaluk duit apa rek? Hah? Oh, jangan ngomong reneng kowe. Mesti gawa kowe mesti kowe. Ora ana kan kowe. Kowe. Eneng udut anane apa kiye? 2000 perak. Dianggap nyong preman cek apa? Waduh, kepiye ge? Kowe ora percaya nyong mesti kowe gawa liyane kowe mesti kowe. Ora kan? Kowe gawa kowe, kowe arep di kowe. Maju dikit kana, maju dikit. Ora. Nyong sing nyekel kowe, hah? Wah, di 2000 perak. Ya kita, aja. Oh, kene kowe. Nyong ora percaya kowe. Bos, piye iki, Bos? Nyong malah duwe 20 perak ya. Cepet banget ya, Bos. Kalau saya mau gelung, kalau saya mau maning ya. Saya mau Ora percaya nyong. Mesti kowe enggak duit, kowe. rokok ya. Iya apa, Gie? Sekarang, Iya apa, Gie? sudah. Topna. Kalau sudah. Seh. Linting. Malah enggak belinting kayak kok. Terus kepiye Gie, Jal? Umur ora anak. Sudah. Aduh. Terus kepiye Gie? Ngene bae. Linting bareng disit bae. Ini. Rokok ya. Motor balik lagi ya. Motor ya. Motor aja diganggu ya. Lintingan seendil kayak kiye, Kang. Iya, Kang. Dia tinggal sedikit kan agak mungungan. Ora bener kowe. Gawa linting ke, Bos. Ya, bener ke enak ke. Lah piye kowe jane sih? Plung Kemana diwe 2000 malang gelinting. Ngambune seger. Wis. Oh, ora ana umure. Ora Bakal bener dari jane. komplit kok. Apa tek linting, Nak? Hah? Ngecek karo preman kene, Pak. Alah ki ya, tetep anak. Nyong sing nyekel legokno kene nyong. Anak ki tetep ki ana liyane ki. ora bener kowe. Yakin ana liyane iki. Iya. Tek linting baen. Bener iki. Oh, alah ora bener kowe iki jenenge iki. Aduh. Jan. Aduh, Duite ge. Ora ana tenan apa? Tekor. Tekor gitu lagi kayak gini. Waduh, aku ngisi-ngisi. Kepiye ge arti gawa apa ora? Iki maksudnya kowe iki gawe di 3000 nggo ngapa iki? Aku tumbas umur Kang. Wah, dadi 2000 perak ora arep kubur. Wah, wis jan. Aduh.
Ora memper banget kae lah padahal. Iya wis piye bae lah aja kocok-kocok ki bae grimor ki. Hah? Nyong ah urung ngutut. Arang ki ae lah. Iya bareng. Kaya peli. Iya kan. Iki rokok apa tabu kentongan ki. Tak sulut lemani ya. Tak sulut lemani ki.